Subscribe, jangan lupa subscribe guys. Aduh lah teing aing kamari jadi tukang parkir lahan bokap angges. Wah kamari motor gila lengitan kok aing boga tripod, aing jadi youtuber. Iya nak paragi dengar kamna awah. Aduh ima aing kumaha ieu jadi artis teu bisa, muka ge kusut deh lah. Naon eta? Dilarang membuang sampah kecuali monyet. Anjing, pas mirip baturan aing kabung eta. Tolong pantesan nih sungai alus ka Cida. Geus lah aing mangkat lah. Abe aya usaha-usaha lah aing mulung gitu mah. Aduh, aing mah udah ngisuk pagawean nih lah. Ya Allah, hidup aing kieu amat. Tuh, aing nengan ieu hese. Aing teh hayang bahagia dunia dan akhirat. Tuh, ka mana ya? Aing mah ka ditu lembang lah. Aing ka ditu lah. Lembang ah. Jadi youtuber mah mungkin, jadi artis komo deui. Bangsak aing salir lah. Nama aing sarela we lah. Sugan isukan inspirasi baru. Mang, numpang sare Mang. Bangsat kau. Aduh, aing trip atuh. Allah mengabulkan doaku, mudah-mudahan jadi youtuber aing. Main lah. Hanya istirahat lah. Maafkan ini. Aduh, aman. Lumayan, aing magi tripod deh. Aing jadi youtuber ini. Tinggal dengan apa yang hukum. Lumayan lah, aing molor lah. Loh, istirahat. Aduh, ini nikmat amat saya hirup air teh. Komentarkan apa banget pasti betul.
Aing sahanya selalu sia. Beudeuh aing tayangan heula ya. Oh, si Gorbon. Aing. Bang, Bang Gorbon ya? Siapa? Lu Bang Gorbon kan? Iya. Yang YouTuber. Yo, idol. Mantep Bang. Kita foto tuh boleh gak? Siapa nggak kenal? Sekali doang Bang, sekali Bang. Ini siapa? Kita foto Bang. Oh, kontrakan gua tuh. Nggak nanya, gua minta foto Bang. Oh, mobil aing tuh. Oke punya mobil-mobilan, gua minta foto ini boleh gak? Ya. Amat sih lu Bang. Malas ah. Ada slow. Berapa dulu? Udah foto dulu guru. Gua mau sombong ke teman gua, guru. Kelah. Udah sini. Gaya tuh gaya. Tuh. Kali lagi Bang ya. Mantep Bang tuh. Wah, atuh yo idol. Ganteng, Ganteng aing lah. Kasih Bang. Anjing gue. Aduh, Mak, lapar. Aduh, sore ini mah. Hirup aing kieu wae. Duh gunana. Woi, remote aing mana ya? Woi, remote aing. Wah, ieu mah geus mah. Anu madog di mah. Rencana. Aduh. Bete, gua bete. Edan. Gak kayak orang lain. Hidup senang. Duit banyak, cewek banyak. Dan ayo makin ganteng. Bang. Oh, Pak, mau gak ya? Habis itu ya? Oh, Astagfirullahaladzim. Asal wae tak remote. Ulah tuh, ulah. Ulah tuh. Ulah. Hei, Astagfirullahaladzim. remote di mana saya? Beli aing. Ah, waduh sia. Coba sih ya, cara pakainya kus kemana? Sia tuh. Ah, tahu sama bisa berarti lain manusia itu aing. Iya carana. Ya. Oh, idang muter-muter kena. Ya. Turun-turun kena. Tuh. Ah, sia. Nyolong. Ah, buah. Nah. Tai dia lah. Jelema goblok amat. Eta tripod aing colong aduh. Aing apa salahnya deui lah beli. Duh, aing geus sinangeunna jadi YouTuber. Ternyata mimpi. Allah. Tiada aing darah kasih padang lumayan. Subscribe, jangan